Mugomo wa manathi kaunti-ini ya Naikuru ni uingirite thiku ya keeri thutha wa manathi kuigamiro thi makenda thirikari mahingirie mateta mao makuongererwo marihi mao undu mwena manjoherera iria maiguithaniirie. Ndeto ino ni itumite aikari mwena uyu aria mari na Arwaru thibitari-ini cia muingi kwihura thibitari-ini nene na guthamia Arwaru ao thutha wa kumona makigumirwo ni thina wa mwiri makiria, undu uria utigite aingi magikaya kumana na ruo na gutiga andu ao mari na kieha. Thibitari wa Naikuru wa level 5 uria urigitaga Arwaru agutumwo kuma kaunti itiganite ta Bomet, Kericho, Baringo, Samburu, Nyandarua na Laikipia ikigumirwo makiria ni mugomo uyu guku wodi ikinyitithanio na Arwaru kuheo rutha kia hinya. No na gukiria uguo kuringana na ndagitari munene wa thibitari ino Joseph Mburu, mihango ya urigitani thibitari-ini uyu ni urathie na mbere ona gutuika ni manyihitie namba ya Arwaru aria moyagwo thibitari-ini uyu. Services which are life supporting, no interruption has happened. For example, the ICU, the services are being offered and they are comprehensive. Mburu ni areganite na Ndeto igi Arwaru kuheo rutha kia hinya, akiuga ni mutugo wa thibitari kuoya Arwaru na kumahe rutha thutha wao kuhona. There is no challenge we've had in terms of offering services. A good example is yesterday where we received 10 victims of road traffic accident. All of them, they have been managed or they were managed properly. James Mwagi hamwe na Arwaru aria angi ni amwe aria maratariria mathina maria magereire kumana na mugomo uyu uria matigite magitangika makiria, aingi makiuga ni makoretwo makirigitwo ni arutwo aria mokite kuongerera githomo makiria thibitari-ini uyu. Nilifika hapa hospitali kitu saa 3 na bado hatujasaidiwa. Niko na mgonjwa alikuwa ende cesarean operation, bado sijaona usaidizi. Nilikuja hapa Friday, mimba yangu ilikuwa inatoka na kutoka nikuja Friday si kutengenezwa. Jana ndio waliniweka maji. Leo juu nimesikia uchungu sana, nikaona hakuna uhudumizi iko hapa. Nikasema niende nyumbani, jibe inaendelea kukua kubwa. Sasa nimekaa hapa bila kukula chochote. Mtu akikuja ananipea kandizi hivyo. Sasa nimeishi hapa ndani, nguo ni moja nafua usiku, ninaanika. Handu-ini ha Kameme TV Ndeto Waithira wa Kihara.